Obaya, Sabe, never put in quality of Obaya. We shall be both Mantem, a Massa, a Samai, a Petia, and a Bufu. William to Obaya. Na enkoto mbo din na mekro kasi nkoto mbo din na elikro ya odun for dem no elikro na mi aminchi enye masa zion sa kan bo se ni oto nu aninchi enye masa me na awere wuye ho na esie no na awere wuye masa enye esie no me na je twum wuye masa na esie no ni nua adetu ni nua adetu wuye awon esie no ayi bukumafo ho na esie no na ayi bukumafo awon esie no ni nua akowie san ho na esie no na akowie sai awon esie no tabra no na eni ba mu oboforo sabra o kan yin no aye na eni ba mu oboforo na aye miami nana adidi edam so amiti akonya so yi na asafo boache zion onso ina di bo ba mu zion e oboforo ha na onu da na oya onu ankasa de say ni omo yina ye ono na tie yi na emo aye ni nua asafo boache ono ana owu ya enam to ma aye ni aboforo ba mu yi de ehia me ne se zion senyame ye madom zion na metira konwa suwu a zion boforo na meda sala tie ni de ehia me ene se meba beda ba bi a zion asundwe ewo sala tie ni sacha mbo tie ni ese se abona atutu otumfa da roma ene mo mpa iwo nti na ko mo mo mpa so nko won do nse wo ku mezu ba so fi nso ko de nsa me so ye be nso a obo na ye ga ya no da no don ko ko da be bia sabe ne kra ba ga ba hu be bia asundwe wo ala ko si enti ekro ni mpuntuo zion ade amani hia me pa ya na mzanti no bo phone mpuntuo ye e ya pa asundwe ba boforo a zion na hu hia me pa asundwe ba boforo a ozo ba no pa do ya boforo ku dia pa na won tomato na aya me ahohoa zion se me ba ye mpanimfo na ya ombaka sa ye ni nyina se ombaka ye titiriu zion se nkabo mu baba boforo sala tegu do si e na ahohoa e ni kase ele ne kra eni ade ele say so ba ko mu hey to be je mo be je bo fo ni ba kasa ni na ka dubie o sa ko afa de je ni ade pa de pe ni ade pa enam de omuka ye ti me hye won nyina busuaku e wa ha ni nyina ti ewie ye hye mu die ya o mra fie zion sasa bo se ni o se na no ka ye nti e de mo so ka ye nti o shamu bo o shamu se na me ya dom no wi mo dia we dia mo sa ni pa pa sa ye ni na no sa bu na fo ni na la mo kan mo so mo mra ko mo fie na mo ka asu yini nkomo emfa asundwe ho zion se ko mo mo dia pa asundwe ho mo mra na asase ho ntokwa zion enama adi enya yo sala tiegu de o kan ni o ti e nda asase ho tokwa ene e enya ha me yende sala tambo ese mu nyina mo wa gbe mo baba zion ni anu masundwe abuoma zion na me hwa animu zion sala tambo se ni o se timu nya wa mo je mbaba na ya no asundwe abuoma dia o se ni so ni no di o re mo bai o re mo ni o wa sa ko e ko ni na me ade ehia me mabrabo ma zion ase no ma mabrabo ma be tie ka me ni ho zion ene ngumesua sala tiegu tana wa kan ni o se na nguma ni mo a na de sa o sua ya aso na ya o ko sua kasa ga mu ni se no na fun asa de mu na fun asa de pa de
Amani umasua edika oh na lipo ali ena egumasua nyese wo nko abeko international school zion akola onima de no zion international school na man hu na de ala ti egu ya ja bo gele ya se abaso awba akọ international school akọ ta pe no le ka so holi ko na de wo se mo manu no ya de wo ne to ko school de nyame ye wadom zion na odom zion egumasua ho zion nyansa zion na ebre nyina agina wankasa wo so ala ti egu se o na ko ye wadom na so wow mo manu hu nyansa ena wa so ene se ne me mo manu nyansa o so wo ka bo se se ka so ya to be ma ka je bo ahaya ni nyina school ala ti egu ni ko school ampa me zion me share ase o Roman Catholic zion primary school zion na me ko ampa me early zion o sa ya lo yesu ase ko so ampa me primary school ko ko ele local authority ahaya na mtiko university zion ahaya lo kan e ko university Sana tie bru. na me nim kumase ko ni kuma se no university na me makwanya me ba ampa me zion ko university na ma pa on ba so ko ni ko ampa me ikonsu ya me so gra o ko si aso gra o ma pa ku si an repa ye twinsu ogu fom de bunto so me ko se gra e patra tos me ko de ka na ho ni na jambo e de ni nyina chi no na bibi simendi so o ni na yo ya no ka ta no ko 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 na bi si le so e gbe ma pa no bi pa no no bi pa no bi pa Yasia. zion Yasia bru. na so de e kan zion ni nyes kan na wo fie ala ti egu na mom nyankopon na dibu ha me ala ti egu se de e kan ina no na sana ali papa no ma sia da so we be sa se be bi sa mo nyame ele bi bu aro na so o be no si ya to abenti ni e so te du ti no no du sa be so anapra na me ka zion me ko school na me nantifi ampa me zion data nantemo ha nyina bo folu ha zion na post office wo ala ti egu ala pa ni mo kan o so ko school no ala ti fla mpa me le pota ma nyina no na mi ko bo aha na post office ko ya da ya telephone enti no zion sabe akola wonma de school no zion ene eso ma obeyi nkrata ala ti egu letters zion se wuni mo ma letter fa mo be yulo ha ni o bi a sabe sumo no a ti se mo ni sa mpa afa o yo glance láti mú da ho mo ma sa ya small o mo be letter post office na yese bia ono omu ni nanti o zion na olum se yeso no wo ko no bia ebe ya class ba ku bi zion ebe si wachi zion but do the oba obetimi den buru wotimi catch up sa ya ti egu ko de one tier no zion bia yumre no unya kania zion abobo bi etena ho a obesu ama wo hu zion o se na ya small o mo ni mo ya no mo be letter no na se o mo aka ni na nti o mo ti wona nti na ya small wi ya ya English ba o adia wi na da nti egu ya ti ko letter o ba be no English no e ju o bi o se wo de o ka so ko letter mra so ye ka so ko ja no o ba o se mo han libya ni ya small o mo sabe mo ni ko de no o bi letter oh enti no ayadwuma yenyina yeye zion na de me kada hye mu nkura ne se zion school na wo ha no kura no se nya zion eye se umu ni bere zion ta mo se ni o ka je mu nkura yi man ka sa papa ni ska na su da na ye dabi so ho nkura yi na mi fa wo yi na me ka asi telephone kasa yenyina so zion assembly man also be kasa ye zion school sam no ehua pa zion ya o ka ni se o ka si mu ni na mu sa so mu ni na ma kan ha no na o tie pa su a so le o ni mu no ana no mu ni na mu ti mo ma ka sa ni na mu ka tu ho se embo sama mo ko ma no ba ka su ho sam sa to tie pa o ti mu da enti yenyina ebetua na mo zion wa kwantio ye mu nim nyina na etuo zion ka sa mo se ni akɔntu o se no ɛwa
yẹn na nkwa nkwa tu ọ̀nà nkwa tu mi tu ọ̀nà mu nyinaa yẹn ni wọ́n yẹn nyinaa ẹ̀yà because when I walk said you here as a museum baby am ka say dear me nkrofo here nie and yet me na ka say we na me nkrofo be here when na ka say dear here nie chacha mo say ni ale so so ko ni ga e sa kala mo dear tell say mu na mu ni so we e be here wọ́n tó kọjá bẹ̀rẹ̀ bí náà ọ̀ gbèsà wọ́n lè yẹn máa ń fọ̀ wọ́n lè yẹn mi kó ohun gbòfò wọ́n lè yẹn mi kó ohun sàmáì wọ́n lè yẹn mi kó ohun àpẹ́tìyà wọ́n lè yẹn mi kó ohun màsá ní ọ̀nà wọ́n kọjá sẹ́ ìgbó nǹkan ọdẹ lórí mọ́ tẹ́lẹ̀ ló gbọ́ pé òní tí wọ́n ti ọ̀rọ̀ mi lè dùn báyìí dẹ̀mú bá kárọ̀ yẹ́ ìyá wọn ọ̀dọ́gbẹ́ ìwọ̀n náà wọ́n mọ̀. Eti ebe yẹn nyinaa kɔntuo na mesrɛ mo sɛ monka mo ho ɛdu saa kwae no deɛ wɔka nie sɛ ntiapɔ yɛ nyinaa kwantuo kyɛmfo nsa deɛ no ɔnsa deɛ ɛde wɔka ne sɛ momma ɔde nadi ka ɛtu saa kwan yi deɛ wɔmate ne ne sɛ momma ɔde wɔbi sisi wɔni so na mo ne ne mɛkɛ na ohu pɛpa so a ɔbɛtuma yɛm na yɛyi na yɛkasa yi so yɛhu yɛ kora yɛhu obi a ɔtwe ne ho ati hɔ a wɔsi sukuu dan ɛde ma bɔfo ebi ne sɛ ɔsɛ ayɛ yɛ kura no onim o tɔba wɔn na hu sɛ obi atu ne ho asi hɔ ɛyɛ sukuu dan ama bɔfo yɛwɔ saa nipa no bebree wɔ ha bebree wɔ bɔfo bebree wɔ ɔdumasa ebi wɔ afɛtia ebi wɔ asaaman yɛmfa ho mu afɔdeɛ na yɛmmoa yɛn kuro no nso sɛkyɛmfoɔ sɛ nie deɛ wɔka nyɛ ɔpani yi a wɔto ne ho asi hɔ sɛ wɔsi sukuu dan ama bɔfo ni wɔn ne wɔ mpatam ha ebi wɔ emu ebi wɔ afɛtia ebi wɔ ɔdumasa ebi wɔ asaaman ebi wɔ bebura bobora na ala ne se dam ba ko fom fa na yi e ba ga yisi do ni bi atan fa fa bo na e ya ha no ti de meka atwa no to school sem no to no se mumra na entrance ne emfa dwen osofo kan o se emfri basic ni kura ne enko secondary ne enko tertiary eti eba ha be ye ana ye yo university obofo adumasa ana fatia say university ye sini wie ye sini asase so asase na bi so na wa ha yi acha mo se ni o se ni mo mra na mu nyina fa mo se mra no mu nyina za se se fa to ko le na kan sa enya na lo su mu a enya sa su na ko tete sasi bi aye ibi o ma mu a ebe ma boa eti bo ya kan beba me ya kan no ba o fi aba mo bebe se na mo na mu ni na nje na eso ya pe pa pe na emze buta esime ni suenti mbae no ya tia kem kakra na metwemani akọ no maka ho asem na o ka ni o be bre ka no buta ya ese ni so a o de ba ha no I was so trying to go to work on TV. Na mo kan mo anka dia nte mo ne ni. Na o ko wi na tell. Na afi na buta o de ba du mi tete ka tell. Du mi ko mi ti do. Eye bofo ruman. Zion. Eye asaman. Zion. Eye afetia. Zion. Eye adumasa. Zion. Mo mo na na se me ba ya. Zion. Na me ba ntia. Zion. Se me ba chia mo. Zion. Ma hwese de mu husitie ala teguru se cha mbo se ni o se ba oba e no ya se bia bi no oba e do ba ti tu nyina no se oba tia mo akomi na ba oni wa we oba cha mo no itu oba adumasa samai afetia ani mo fodua na e cha ti to oba cha mo o so nza ampa e na no e bo mpa e ma anu a ogun body communication is an say okay by boy ba do no buy edi enchia na me de bra mo zion aka bi o baletia o chia mo ko bi se adan na edu che konwa so kura o me da ya se zion so mo busa adan na community ogun body ko ma ho dey na papa ma ho na bi de re o me da ya se ogun busa sa kami ba ha ikenu ni asem ntia o se me ba zion go ba e na se bia o se o ba
kam dia seda ne ka ebremu Zion ko ba ka seda na so yewura Zion aw dia adwuma yi ma mi odi mi sia apunwa esu yi Zion me na na so yo ala tegru enam dia ba sin se wiye mu nti ala tegru no okay sani na ala no pasa le bai no de tene bai ka ya seda ne mo de jo ala de tia no asala ba bless insan se yewura to ko so de abumu na bu ne ke sala anche ene mu de so ni ene yo se ju ga eje mas ndi amana sa na tik dem ka na won tu so sa no to ko mo de mo se gese dia ko pa na eyama ho Zion na me tumu nyina amanim Zion se eyenra ya wade ya Zion otufo mam kwa se adwada Zion se da bia ho bia me famre no Zion oka mo mu ina mati se na mi ya dumo a mo mpa bo nti mo adwin panti mo ho panti eye asantemawura otumbo to ko so ana ya wade ya mo sa ko mu ina mi na mi so bi no so dasi na wuri ya ti de na mi ya dumo a egbe na ya so mo dasi o mo uzam Gracia. na me ko akoda asie Zion na me ne ma na eko Zion enti me sra mu nyina umata mechi fara tegru ne fa na asie ko me nyina ewura Zion o se tutu Zion asante hene Zion en na se Zion se ade a oye ma no Zion ye ni aso fara tegru jaja ko ka le sei o ka sei na sei ana mza asante hene acha ni munyam no so madasi no sabe mbele ya sana no kwa ili ile ombe mutia kasa munya kasa no ya champa ko ka ni se na me ya dumo a eduada sabe ya be munyam ma odumfo se tutu sante ni to ko so mu se atemfo atafu bo ati agmambu ya wa sapo ni ya ma ko mu ni bisa ni munyam no sani ma ko super pa mu nyina mu pita ya ni ya na igwara yen ko me jama ho nyama yin ga ba abam aya na Zion me kasa nyina Zion na ya mi dia ro kakra so mi mu Zion senka ya mi ami kuro di masa Zion kame mfire kuro nti o metina ha wo Zion kai masada sala ti se be kame yen hyiamu a Zion mfa nchemi obofolfo Zion mfa nchemi Zion enye nimtia Zion me yen hyiamu a kanya enye me se ye nam ko yen hyiamu Zion da jampo mfa nchemi madaroma Zion wata no suma na no suma mo mfa nche no na no so mfo ai ko kasa ai ni be e ba we na sie tanya be mu na o so ye tsayi ko kasi o si da bibiti a ko ka mo si Zion ngad masana ka me tinase Zion ko ni mikro Zion ke masa na ko trasi awon ni kuro na ka mafra mo se mu nyina mo mra na ko afra mo se mu nyina mo mla me ndi ho nkomo e di ahon komo Zion. enzo Zion o defo binti Zion Zion. o so aka ye nyina yewura ntam agukuru so Zion mo mo ni no tum fo taw de to ko pe na ko ida no mai basa da ko bia kan tum fo taw ku so on so tum fo taw so ti o fe ni ma so mo shana on pa ba ko na sebi aso preta taw so ti la ko pa ye tu wan ko da tum ndi emrepam no Zion bibia tutasia Zion edumasa erimu dirabe bramo ye ba besra mo sa ti ni se de ya se ni se basa ko tu ya atia ebuwi chede bete ya enta ho ebra se mu no bia ko bia obehia mo se de bia ya mo ko ma tu ni kwa ire fi na se de wie na si abo no me mfa mo nkoa Zion na ebinya kwan ne tumi asori Zion didem ni twato no se Zion mo mie nyina pre Zion enya sudwe hu adwuma Zion. da jampo se ni o se re no de on fa mo kwa mo ya de mo ti pa tra ba du mi pa zui on fa mo kwa
ability ebi a wonche no omo na kwai na de all can say munyina mumfa asubie ana go ye etalachi amma alma wuto edu yi ndana ba na wo yenwa emu nyina zero so digwa zero so ti office zero so ti akonya so zero ade nyina wo se ye ene no kwaredie sala zero and the one can you say mo munyina so digwa so gbangu so to office so you want so you want ni nyina lu kwedie say lu kwedie that's all edi asofo amu wo ha zero SDA for Pentecost for zero asora hodo amu nyina zero na chamfo se me ba mu nchen a zero na asema me de suma mu zero semu gya mo otanim zero na mo kenya me asema zero wo manu kuredie zero eye asema hia mo pa na me ka Christopher nyina zero ze ye ne ho nyina ye kwa sori zero efe de nyame hwehwe no zero nukuredi a me ka ho asemi eni asori na me team go se hia me zero ade a makoma preme se meye bia da bia obi a me hia no bia zero so ya koda so yo pani zero se me yes be yes zero nukuredi ehia mpa zero na de ehia Kristo so no zero saa ba Kristo tuwe lukwedie asem be de Kristo kan ye etikino Kristo ka sembe o se me ne ekwai no zero enukure zero ene nkwa zero oho na ya mi ken zero ya mi ken na peta mo hye ne nso zero asemfo te mu de waka na mo jere so achamfo zero mintam ene sei zero ebere wo so zero ko ya safuni a zero okwa zero achamfo owu kuada zero Sana ti ebru. the waka is obi sisi wu no now ya asapo here this year no what do I can say me saka ko 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 bela say wo afa ba ya da media kalenda no abe bi what can do much that's important na me de tutu Yesu Kristo ehu o ti na me kufa we ba yi zero oto ko wo ni ba e no o bi Yesu Kristo ho to ko wo ba e no be tawa de ehia Yesu a okan ye zero the Yesu o kan ene se zero nukware no pare enti obi a Yesu sum Kristo bia ene busa se Kristo ntam ne de yan zero o ka chem se Kristo ntam ene nukware zero enti bre bia o sori kasa no o kan ntam se zero enti wo hwe Bible mo se nukware me se wo se zero wa kan ne ho ntam zero achi o se asema kan no asema ehia no pa o kan ntam o kan mprensa zero ejo Kristo fo nukware ni emu zero na ba le say ena mesra mu nyina zero boforu zero asamai zero afatia zero edimasa zero mu de mu nipa mu kan okure o zero such a one say no so di no kore a zero entawanta wa ye kan nyina emma wa asasi ni wo wo nkofa ko so nim se ni wo enti ye hye no so pa ya de ehu hia me ko eno na ma asundue aba boforu zero asundue aba edimasa zero na asundue aba afatia na asundue aba asamai se kan okure a zero ye nyina ye betina abibia boni bia ntuye na o hia unua o se o hia unua because o tirimu fine enti mesre zero na me amaka mentam zero e ukuada zero se obi a wofa no kura nie ani me anie bia no oto Mori kasa. Wani akwara. enti me himfo mo ha nyina abusua panifo mo ha nyina adikrofo mo ha zero na me nkan so enyi asante hene nkabo mu hene emfrim zero nkabo mu wa ha zero na mutie ni din a zero nkabo mu zero nanke won nkabo mu hene ati mu fifi ha dia senka asem bia ni ha o Sana ti ebru. enti
the American children say on the oben here enu kwasiri ba kokura chachire mo so na ontimi nyaka makumasi a konkambu mu ho miami ne kuma no fa bibia twe nanim unya bia nko menko police station konkambu mu hini ho o tu for brim point yo anya me brim point muntie na mo hye no so na susu no emi ne kuma yi de obetumi aboa me di masra no fie se bibi sa ba o de onyinam no kama me o mi ne kuma no enye me nam chen de onye otumfo na nkyere no de onye etina me kan sa no so ya e beti ase yie me besi wa na me ma no ebe wie na ase ma me kan se Erwadin kamu nyina mo onyame hira mo modwempa mususuye pa odo a ma sha ase a mudua no ase ntim de kronu nyina de kronu eyeyi a de so abapa ubenya biadi misbenya biadi na yina ho atoye Mr. Nyame so onka mu nyina mo ho na ohwe mu nyina so na bibi na hia wa asafo ahemfie ye mu fie bra fie na o tumanim ya me kam nyina ho akontu ya mitui apura mi boy nyina no midru kroni bia mu a ebedua dua baako ibedua baako ne dia enka edum nda dachima eba ya ka kire won se echamfo ba ha ele se dua wo edua ye na eno se dua na mi dua no bofo odi kuro ni ho mi dua no bofo ha me dua bi wa sama no pay e dia hye asama ni afati ansa dua baako bofo e dia hye mpanimfo wo ha nyina ansa Read committee chairman. Abusiam penimfo a mo ba ha baka sa yina. Idua se adua no na se ba se wu a. Mo na mabusa mo. Mo hwe madua ni nyini. Na ye nyina ya tena ase. Agi nwinu. Ni agi mframa. Asun dua ni edua. Di mo hwe na dua ni ngu. Ya se le paya dia ose ayeye. The senti said achamfo asafoboache ajima bunsu obesra nikuru ene mai ene nananom no nananom said waye eno ebro adwene ne entiase so ntimprempren omo eda yewura ase se wabomo enaso sabi sanka omo pone wosenko mukọ ne naso na yewura de wanhwe ne sa no no ankasa abom naso nti nananom eda yewrase enchia no abano na wie ya nkruto enan ana achamfo asafoboache ajema bonsu otumfo akwam ehene na osanso ya kumase asafo ehene nensirabo ene nenchia wode echiachia ninkura ehihye no ase enanso kura obechiachia wo mo eye atwoma adumasa atwoma afetia na saman ene atwoma bofodu na se nkroto enan ena achamfo asafo wache ajima bonsu wabechiaye na wotie omo ehaw ene omo amane na yewura wode ensahwe no abanawie ye ene dwumadie yewie yewura nkronkro ahodo wa santeman mu ha dodo na hyenase nti yewura obekọ maako na wakọchia wo mo na eno na chi
wasan so aba abeda na manfo ase na omodem paibo akoma papepa ebeta na chi ama asantemawura ede akunya no ema no na eneimu de eye enchia emua ana yewra ogusua wachia ninkuro ene ne nananom ana dwumadie no akwaso ewo atwomabo fodu ahana yewra dwumadie no akwaso yewra cheo bibia aya enchem achamfo asafo Boache Ajamai Bonsu Otumfo Akwam Ehene na wasansu Kumase Asafo Ehene Oshintim Plako Bema wati abuno na wati akoko Sasra kusra dano no also adoto berma bano no Ukumkom na wajune ne mai ene nkuro ene ne nananum eho dia wakana no akadom no akamobroden twa sasra kusra da eno no watantafo tamfo ayetene nka na yesanso atentafro o proposu prampa wono obu adupon komo achamfo asafo Boache Ajamai Bonsu Otumfa akwa mo hene eno no ye Kumase asafo ehene wayina wonkwaso wayina ya mo akwa ba ena afade a wofa ye eye enkabom odo ene koroye na afade a wofa ye na sekire eno no enkabom odo ene koroye ne nyina ebi ewuwom na fade no anane ntoma na wofrae no enkabom wom wodowom ena koroye enso ewom ebie yewura na fade a ene ofaye eno no ye chena nanom nyina esanse yewura eyanchia Nyansapo TV ya dika amamate se dia bekoso wa bia mpo pane po ena betofoma ya bema mu nyina mate yabema mu nyina mate na ya de amamo wa abramu hwei momra yai na ewo pepa ede mamo ya kase amamla ne amane ewo ya santimam ne ya kan mam ne Ghana mamu ade ya betofom bia no ya de bema mo ya da mase nyame hye mu nyina sotumfa kwa mu hene na osanso ye Kumase asafo hene obesra ni nkuro uduadua da achibi no akoda bi bisase ne dua wi yede ne ba ya enya abakosema ka akire no acheche no se asafo hene na wo ye otumfa kwa mu hene obesra ye na yedua se dua eno enti ye dua na akire se achamfo eba krudiem ha na yedua se dua no ebe ya bakosem ama enchirima ene nananuma ebeba echirei ni nyinam yewura wodua edua no echire se ewasi ginaye na be yenkaye dum enso ama enchirima daachi enchirima no ebeba ba beto kopem se ono Nyankopon odi ni wiase baaye no waba be fayi nyina yakro eda dua bebu na ese da no nyame aba eye adia wosi ni gina ama akire obere ko fa no chi dua na da so wo ho sanso na achamfo asafo Boache Ajamai Bonsu Otumfo akwam ehene no Kumase asafo hene ono nso odua na enchirima ababa beto